kuri uyu wa mbere tariki 11 z'ukwezi kwa 11 2019 ku rubuga rwayo rwa Twitter urwego ngezabyaha RIB rwatangaje ko rwataye muri yombi umuforomo witwa Ntawuhiganayo Narcisse wakoraga mu bitaro bya CHUB i Butare ukekwaho kwiba amafaranga angana na miliyoni 1,700,000 by'amafaranga y'u Rwanda ndetse akaba anakurikiranyweho icyaha cy'ubwicanyi aho akekwaho kwica umucuruzi wa Mituyu witwa Ntawuhiganayo Narcisse wakoreraga neza mu marembo y'ibitaro. RIB itangaza ko yataye muri yombi uyu muforomo ubwo yageragezaga gutoroka igihugu. Mu kiganiro yahaye Keti Press, Marie Michel Umuhoza umuvugizi wa RIB yavuze ko ibi byaha byakozwe mu kwezi gushize kwa 10 ariko ukekwa akaba yafashwe uyu munsi. Yanaboneyeho gushimira abantu bose batanze amakuru kugira ngo uyu Ntawuhiganayo Narcisse atabwe muri yombi. Kugeza ubu iperereza riracyakomeje harira ko hakusanywa ibimenyetso kugira ngo uyu Narcisse agezwe imbere y'ubutabera. Uyu muforomo aramutsa hamwe n'icyaha cy'ubwicanyi ndetse n'icyaha cy'ubujura yahanishwe igifungo cya burundu. Nge ndi Avi Brown ku bwa Brown Magazine mu karere ka Huye.